Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai jadwal Liga 1 Pekan 12, ujian PSM Makassar dan Bali United sebelum tanding AFC Cup. Catat jadwal Liga 1 Pekan 12 yang kembali digulirkan akhir pekan ini. Pasca FIFA Matchday rampung, 12 September 2023, kompetisi Liga 1 kembali digelar. PSM Makassar dan Bali United akan mewarnai pembuka pekan 12 sebelum keduanya bertanding di fase grup AFC Cup. PSM Makassar dan Bali United sama-sama mendapatkan ujian berat, bak adu mekanik sebelum mentas di AFC Cup. Pasalnya kedua tim tersebut akan menantang empat besar Liga 1 sementara. PSM Makassar akan menjamu Barito Putra yang kini duduk di posisi 2 klasemen, pada 15 September 2023, sore. Asuhan Rahmat Darmawan bisa menjadi ajang uji nyali PSM Makassar sebelum bertolak ke Vietnam menghadapi Haiphong pada 21 September 2023 mendatang. Pasukan Ramang sendiri belum mencapai titik konsisten hingga pekan 11, meski berlabel juara bertahan. Sedangkan Barito Putra yang dinahkodai pelatih lokal justru menunjukkan kegarangan mereka dengan sudah mencetak 20 gol dalam 11 laga. Beralih ke Bali United, yang memiliki nasib sama dengan PSM Makassar. Bali United akan menjajal kekuatan saat bentrok dengan Rans Nusantara di hari yang sama. Rans Nusantara akan menjadi lawan yang tepat sebelum Bali United terbang ke Filipina. Rans Nusantara saat ini duduk di peringkat 4 dengan catatan termasuk klub paling sulit dikalahkan. Setidaknya mencuri poin dari Rans Nusantara bakal meningkatkan kepercayaan diri Spaso dan kawan-kawan menghadapi Stallion Laguna. Berikut jadwal Liga 1 Pekan 12. Jumat, 15 September 2023. Pukul 15 WIB, PSM Makassar versus Barito Putra, live Indosiar. Pukul 15 WIB, Dewa United versus Bayangkara Presisi, live video. Pukul 19 WIB, Bali United versus Rans Nusantara, live Indosiar. Sabtu, 16 September 2023. Pukul 15 WIB, Arema FC versus Persita Tangerang, live video. Pukul 15 WIB, Persib Bandung versus Persikabo 1973, live Indosiar. Pukul 19 WIB, Persis Solo versus PSIS Seamrang, live Indosiar. Minggu, 17 September 2023. Pukul 15 WIB, Madura United versus Persebaya, live Indosiar. Pukul 19 WIB, Persik Kediri versus Persija Jakarta, live Indosiar. Pukul 19 WIB, Borneo FC versus PSS Sleman, live video. Berikut jadwal grup G dan H AFC Cup 2023, yang diikuti Bali United dan PSM Makassar. Grup G. 20 September 2023. Terengganu, Malaysia, versus Central Coast Mariners, Australia. Stallion Laguna, Filipina, versus Bali United, Indonesia. 4 Oktober 2023. Central Coast Mariners, Australia, versus Stallion Laguna, Filipina. Bali United, Indonesia, versus Terengganu, Malaysia. 26 Oktober 2023. Central Coast Mariners, Australia, versus Bali United, Indonesia. Terengganu, Malaysia, versus Stallion Laguna, Filipina. 8 November 2023. Bali United, Indonesia, versus Central Coast Mariners, Australia. Stallion Laguna, Filipina, versus Terengganu, Malaysia. 29 November 2023. Central Coast Mariners, Australia, versus Terengganu, Malaysia. Bali United, Indonesia, versus Stallion Laguna, Filipina. 13 Desember 2023. Terengganu, Malaysia, versus Bali United, Indonesia. Stallion Laguna, Filipina, versus Central Coast Mariners, Australia, Grup H. 21 September 2023. Haiphong, Vietnam, versus PSM Makassar, Indonesia. Sabah FC, Malaysia, versus Hougang United, Singapura. 5 Oktober 2023. PSM Makassar, Indonesia, versus Sabah FC, Malaysia. Hougang United, Singapura versus Haiphong, Vietnam. 25 Oktober 2023. PSM Makassar, Indonesia, versus Hougang United, Singapura. Haiphong, Vietnam,
versus Sabah FC, Malaysia. 9 November 2023. Hougang United, Singapura, versus PSM Makassar, Indonesia. Sabah FC, Malaysia, versus Haiphong, Vietnam. 30 November 2023. PSM Makassar, Indonesia, versus Haiphong, Vietnam. Hougang United, Singapura, versus Sabah FC, Malaysia. 14 Desember 2023. Haiphong, Vietnam, versus Hougang United, Singapura. Sabah FC, Malaysia, versus PSM Makassar, Indonesia. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.